obwehuriro kuronda obushaji ahari yabo besimbireho okwatera enaremwe bendera Entrepreneurs League bari kugenda omumaisho abantu bebuza yaba ekibiina kyabo kirabase kushobora emivuyo eri omu kibiina eki King Siza Murenga omwe ombesimbiraho kandi abari kuronda obushaji ayorekire kushemerwa hamwe n'enkuyatanisa eri ahari yaba besimbire omuntu ebe niyemwe abari mushukura Mukesh Philip Kakuru hamwe na Sanjay Itana ari kugira ngo no abandi barabiboterekere kukwatanisa kandi bayibatariho konka bona bari omunkwatanisa yokureba ngo bayoreke ebyo ebiri kubasa kuretera karuraka katagendaje atu aturugambira abanya-Uganda nti mukama witu President Yoweri Museveni chairman wa party akareta obusingi akareta echo bareta freedom ya leta na competition in politics democracy konka yagamba ngo bashemerere kugikora mu buryo buhikire hati bamwe muri twe batandikire okora uburyo butahikire okushereka abatozi bari kubatwara mu nsiza hero nico twijera izoba okujumirira ngo rero twahandika ne baruwa twajohereza president witu kugira ngo akimanye ngo bamwe abeberire hariyebe bifu bakozire enkwe ezo kutwara abatoza heru kugira ngo abandi bari kuhiganwa nabo batabona chance yo kuboreka programu zo bari kwija korera aba business ningabo turita aba entrepreneur. Philip Kakuru omumbesimbreho nawe yerekire ngo gumyaho NRM nicyo cyayibembize mbagizi bo kwite kibina cyamanyisa ngo abantu abamwe benda kucambe kibina kukitwara mukamacha kiriyaha bishoboye ebyisheka ciruho mbwenu twajanga tumuhandikire cyandiko ne barangitwe nabo kutwesimbireho wo munyaburinganiza mukama wihanga komanda yini chief otegeka amahene agahansi agomwanya nago munyanja gona nuwageine hine kimurema kashwa omuntu omuwe owagenda kureta obucumbagizi Sanjay Itana nawe omwe ombesimbreho asimire batahibe abayisimbire nabo abo kugira ngo hireho emivuyo bakugana omuferdi bona bine bigenderwa bimwe ahabwa NRM. I take upon this opportunity to thank my colleagues because we have been bashing each other in the field but we have stood above that as party cadres and come up to say that there must be a minimum level of cooperation, a minimum level of understanding of the party ideals and what we want as entrepreneurs of this country, for the entrepreneurs of this country, for the party, for the people of Uganda. Echandiko cyo kwetombuita echahandikirwa besimbireho obwahatsiryo mikono ya president kandi abamushabire okutaho mu nshongezi okureba ngo yataho obumwe hamwe n'oburinganiza omukarura kar kugenda omumisho. Bibale nyosebo. NRM oi Gashakwa Ivan Nyesiga.